Habakan tho halor ka jing yaki ka Joint Action Committee bakan thop yaki shnong ka than namchiang da ka bapa khang khlambu por ya ka lek kawan bandawa na ka sarkar ban snapan bha ka surok na tongseng sha Malidor East Giant Hills District ka badai ka banta surok National Highway ban Rio nadu ka step joka khat khandai tre ujeleo araja arpusaw ka Khasi Students Union East Giant Hills District Union kalapan pau ba ka jing yaki ka dai palat ka badan nongrim. Habai kran berusulong mel ubak KS Suchiang Secretary Ulayathu bakatai ke surok Om Shamladai Show ban khot ke surok namar ke jing sniu palat ke jongka ulong babun sen ke jia bagi khulung ki basutam bat be jing sumada ka bayat na kate ke surok ki khlat no bat kalong ke ke basngusi hadu kata ulong bakadai hi ke jing bam shim khia ke sarkar ke National Highway Authority of India bat kumju ke National Highway Infrastructure Development Corporation Limited ban penbha ya kate ke surok ke jing ni bat surok am nong khi ba mình ông sốc thì ông lão chứ mà ông đây sốc thì cái gì khi trong cái gì si cái gì cái phần học cái gì cái trong nông rim mà ba cái nusen no cái nusen nuốt siai uất chắc sarkar và chắc cái NHI thì cái làm lệ thì cái mau mình cái trong arsen thì cái long cái gì khi untuk tolgate hadu kanker dep tolgate tupor tolgate hadu mentah kanker dep te nong ta pada kasen baar ni pelong ke sing klai mongor tu hapo kleret ke headquarter juga district te uso umi nang tu kai ba kila isna nomor ka pisal sanction mo ka pisal sanction ka wo order dep ai kila pentri te kata ke menteri kolong ka slobe hakini ki por barang rakyang beli ki menteri ha haki por barang rakyang ki haban menteri hisa baditat ke kaman te on la slap pada ki ai dau ba long slap ta kum nei te kamlong ban ai dau tu te nak liang jing kasang kai kasan jam mengin sim ba ngi in ai session ke jing tho in ai session sa ke jing tho sa kan sai nong ta sau dusi sai am phat changi bakin penstat ya ketu ke jing tre namar ka sangsan ladep ka war ladep ke jing pentre ka layak hi katukan ne hadu lum snong te kai ke ba dan kam mentah kalong ba kide ban stat kimri shu ban ai daw da kumni kuptai sa jia ba hapslap ai kan temporary kum tu la kan kang pe ba kin yo i to so jong stai jong pi te tahi nak yang ji kang submission ban ya nomor kadon de jing kran ba borobor kan ka tonal pos mapur ba kumchu ka surok lum shnong ka bla i ban dukut mo kai ka pi ba ya ba yang stai kum hilap i du chaka te ka jaka kalong ma sa nomor bale ba STP kalau mentara kalong ujur pelak selap ujur pasti sport di nomor kubalong ke jaga ste kalong sharing kalong lum di kendau ru imat long soal ilsen tu long belum malah selap ru tuah kalong jampi kalong song senjor di ke tuah untuk mo di apa ke tuah untuk ke goyok ban tuh pi goyok tu apa ke selap ujur pelak ke kawang baik pi ikut serok kalau kumban kedia kan rak ke mau baik-baik dia kata ke enggak jima mo baik-baik dia ke senjam ni berongkong orang ba ke fail hingga orang pi dia ke NHI na ke fail na government mar boleh imat kini kim don experience ban sana serok boleh orang pi tangan larum dan the ka umbangan mang tu na sering lum saya kali ke tu ka balik serok kan tak daw kawang baik na pre serok ketu kata nalang tu naik karena duk golong Prime Minister Gandhi tu por haru utah tu golong tu kai ga la ka sarkar ka kwa ba tu ka kanong blok suang tu po tanal ka depan penjrong ting tanal kata ka jing jing ka depan penjrong yo tanal mau tu tanlang tu ta ulungkot ki ulungkot la penjrong ketu ka kan slide bawa nang kan kiu ni jong kan kiu trong kan safe katau ai penungkong gede kejing bom simkhia kata gede penungkong katau kejing bom simkhia lima beli yang pi bau stok umri kan tau senam tu stok pun senam tu stok ustang men senam baru men senam dia bah ke sarkar ini saya kayu i bau stok udah seniu lasem kita beli ki siap beli ki siap ya ki apsa beli kim sanction no ka kisawur wud beli kim ai order wud ka por bang rakyat kang ba ka jing menteri kan ya ha to anda la jam dari por slap ki ai order pementeri anda la awan slap ade ki ong ba dalon slap
Tamri ka fail jong ka government ber ka fail jong ka NHI. Kini baru di ka fail jong. Tadi ka dai ho ka kini ba ki ka senjuk na ba selama stokin ki pelong gaji ki kelam bu pa. Mulu pala aban sya. Ha? Kelum bu pli pang mla poi su swasta layap stin nanti dah. Ha? Telah pilih pen ira khat piang pancukan kemudian pemla ngai trai. Lah pilih ira khat. Ke ka dai hok bat pe ba ki pelong sedikit. Kan nu ka stretch ke ba sniu pula sebut lum senong terseduk sepo malidori kan nu stretch ka dengar kelim tai Tarai nuduk na tongseng no. Nuduk tongseng na po. Ado bana po samilor kalong kumnu pi na lum chnong pe na tongseng na po as na pri long sipo kulum ta no. Sipo subu sipo. Te nasna padi hom kyang bukat saw. Te sipo ba ka saw. Ap saw mo. Ta ap saw temut na kyang haduk ban tasra khatsan. Te total kata long tu si po absan aku alai kau belum tahu ke cincai kabut ka di bentak ba sniu ba bas nu ha long very tak और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।